السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هوجمتو في هردفتو تخيني أكبنا كانوا قبضني جرتني ججباتني سنين جتا جرخونو الحمد لله نسنين جاء أكو بيك بونغاران تنا أكو مخلي ديني منا الرئيسني صورتي قران تنا خونو إبراهيم سكا والله جد ما مشغولة تيه جو قالوا كبي داسي تاني كسر دكتور ربي سيافا يسوع جنة دعاء وراه بليك يا والله هدو تكميد دا عجائب الرجلتي هدو تكدكوب ستي متى كان هند في الرجل رجرتي سني والله يا إبراهيم لي تندرو سبب وكما أكسي قول أرتي توجي أكسي تدين لقى قول الشارع ده إن شاء الله ربي قام يجوب سني اللي فيسي ولمانو نهاجر سيسو يصير جت أكسي منادي مني قول لي أرتي كسي يا ميجا كسي منادي مني والمرياتنيت isuma sanga wal'aansaa jecha buliyan fi sheekatti yaamanii wal'aananii gaa nama kana yoo bira dhaabbatan malee namni kun beetee maraatatu ni ca'a akka kanaan isin wallahi hedduuta kana mararti akkasii dutis bira nannee gaa fiidiyoo irraa maruu waan hin dhaqqabanii fi bira dhaqeetinis kasi gaafadhee hogga dhaqu hedduuta kana mararti wallahi nama rifachiifti rabbi haa fayyisu buliyan kiyya namni gaa asirraa nama dhibamee nama maaltu nama rakkatu osoo gartuu gammachuu takkanaa sottu أرانت نتنمات أسرت أسنا باسب بلينك يا ربي سلي فيسي فيان ولدي سجارة سيت سدو جنكم وجر والله هدو تكركتي أكبر والله لين أكم قرود أنت دوبنا مجارتنا ركوب رجمانا منو ما مدما هدو تكم مدما يكتب أبي جا خرج قدوم كابو شيخ التيام جرن جا إبراهيم شيخ والله نبي خيسا في كل أرتتي أكسي الشيخ سن التيامني خيسا باسو جرن جني دا شيطان متاتين بين قبلين في سير اللي تعطوا نمي هدو بيتنا خيسا وابود ثاني تنافق خسير نما قول ربي هاك أجلتوكم خيا أنت ربي هاك أجلتون جوب بلين كيا هندو مخين يا ربي هاك أجلتو نموتو خاغا يعني نما هندو غرغري تنافق بلين كي ربي هاك أجلتو سامبودا غا إرغا ميچوغا أكسي فايمني سامبودا أكسي منا خين يلي غا إرا أكا تسغبوني چتتيني فيديو الرئيس نيمر بلين كي يامو وان تسغبوني ميچو مسان تنو يهاچسو جرا إرغا دسين تنينو فايتيغا isin nu fayyuudha waannani asi jaartin wala arsitis gaabira teessee duuta cinqamtee isii jecha dararamaa jirti nama tokko gaa mana keessa dararamu namuu numa cinqamaa hatta yoo mana keessa jiraattee ka isin cinqamu taate isii caalaa anaa cinqamaa waan ta'eef obboleeyyan kiyya amma Ibraahim dhagee wallahi hedduu takka rakkatee inni duraan beektan obboleeyyan kiyya gaa sabaa kanaaf quuqamaa tanumaaf akkasitti isii wal'aanne dura waannan gaa nama kana wal'aansaa wal mariin nuufiinillee waluu mari'annee marumaan akkasin nagaafatee achin dhaqaanaan jee marumaa walii gallee yaane deemee chuudha akkasitti gaa'isas rabbi waan inni yaade hunda bakka anaa goof hin jabbileenya kiyya wallahi hedduu takka rakkatee fi akka godhu wallaale jechuun coosanii maaliif ho'attee obboleetti dhalaanis ni qabaa namni obboleetti dhalaa hojii dhalate namaanuma rifataa wallahi obboleenya kiyya mee du'aa godhaaf rabbi isii tanallee haa fayyisuu jenneetuma du'aa isii godhu jirra rabbii fayyaadhaan jaarsisii hojii haa walgarsiisu egaa amma maraatte jaarsiitu hin beektu namni maraate maal nama beekaa miti namni maraate tokko beekuu hin danda'u wallahi fi warda inni mara inni garuu ati dhaynee fiiduu irraa hin marree maaliif nama dhukkubu tokko dhaynee fiiduu irraa hin marree namni kun gaafa fayyaa qabu ni aara sanumaaf dhiibne tanaafuu gaabbaleen insha Allah nisinin jaa anis gammachuu manaa sanis isinitti hin deebine eeywa mana akkuma gammadee dhaqeet man qaleessa dhaqee kasii fiidiyoo irraa isinii maree gallakkise namni hedduu takka babbareeda gaayyoo isinitti bareedu walii hin beeyne insha Allah gaa wanni hundinuma taatii teenyallee rabbi haa taasisu nama toltiyeetan eegoon hundinuu wanni hin tolle hin jirtu addunyaa tana gubbarratti wanni hin tolle hin jirtu jeeti yaada amma irra caalan tiyyumtutun bakkaan agahamuudha ammaan tana fardiin tiyya namni beektee tama fardii fi haasaa dhugga sirratti beegaa tanamaaf sun taane fardii fi haasanii laakiin gaamicoo tanaa dhukkubsatee dhukkuba akka hamaatiin dhukkubsate tanaatu warraan tanaa sirratti as na baase wallahi namni isii argee mana galeeni rafa je'ee hin yaadu akka isiin dhukkubsattee akka cinqamtu saniini galleeni rafna je'ee hin yaadu gaa namni obboleettii dhalaa qabu takka sanumaaf obboleeyyan kiyya insha Allah waa hundaa jala hordofneet waan isii akkana godhees walumaanuu halaallu tahaa namni kun yoo kanamni namatti waa godhu staatis yoo duraan gaata rabbiin namni kun beeku uumamaanuu shayxaana numa qaba yoo sanis kataatu taate rabbii keessa haa baasu waa hundaafu yoo kasanis kan taane taates gaafa namaatis taates insha Allah waa hundaa walumaan arguu tatteenya
akkasitti gaamma Ibrahim faan dhaqanii isaa fi golli aartii fi gololchaan keessaa baasu yaa'anii meegaa walumaanuu fiidiyoo gallakkisan isaanuu ni ilaalla walumaanuu halaallu tahaa rabbi haa fayyisu jaaduu haa godhaaf obboleeyyan kiyyaa irra caalaa jaarsa cinqamee silaa haadha fi abbaan keessa hin jiranii osoo haadha fi abbaan keessa jiranii isaantu cinqama waan haadha fi abbaan keessa hin jirre jecha jaarsumaan nama rakkatachuu biyya kanatti maal fa'attee kophaa ofirra namni biyya kanatti jaarsuma keetii fi jaarsuma keetu abbaa keetii jaarsuma keetu obboleessa keetii jaarsuma keetu obboleettan teetii maal fa'attee biyya kanatti nama tokko hin qabdu jechuudha. Laakiin nama beektu yoo taate malee firaas keessa hin qabdu waan ta'eef namuma kanaatu gaasii rakkatee si cinqamee bakka si kaa'uu dhaba isii tanallee wallaahi obboleeyyan kiyya du'aa jajjabduu godhaa fi namni du'aa hin bira dhaabbate wanni hundinuu du'aa tanaa beekte namni du'aa qabu waa takkan ta'u obboleeyyan kiyya wallaahi hedduu takka nu rifachiiftee isiniin jabboleeyyan kiyya tanaafuu gaa inshaallah wanni hundi fayyumatti haadhumatti haa jennu tanaafuu obboleeyyan kiyya teeyyitanallee du'aa na godhaa keessumaanii tatiyyaatunis mee anis hedduu takkan rakkataa jiran agartanii hedduun akka rakkatu jiran rabbiin rakkootii tana na haafuru ja'aatii du'aa akkasina godhaadha obboleeyyan kiyya inshaallah ta'ala wanni hundi gaatan qajeelle hin jirtu wanni hundi nama qajeelti ilma namaa taatee gaa ilmi namaa rabbiin silaafuu ni beekaa mire ilma namaa silaa akka jallataa hadaan silaa qaata nu jallise laafiin gaata inni ta'isaa gaa inshaallah hindumattu rabbii wam hundaa gaa haa tolchu yennaa micootanalee rabbi fayyisee fayyaa wal nu haa agarsiisu akkasii gololchaa afaan gaachitti kutanii inshaallah hokka isaan achi dhaqanii fiidiyoo irraa nu maranii walumaanuu arguuteenya micoon fayyite moo hin fayyine walumaanuu garraa anis inshaallah yoo rabbi kaachana deebisu taate dhaqeetiin fiidiyoo irraa isinii mara yoo fayyaadhaan rabbiin fayyaan isiin haa agarsiisu isii dhukkubsanta rabbiin itti nageessin laakiin isii fayyaadha yoo itti nageesse hedduu takkanatti tola nama dhukkubsu tokko bira teessee ni mararamta tanaafuu gaabbalee inshaallah anis rabbi fayyaan isii bira nageessu hokka isiin fayyitee tasgabboottee bira dhaqeen irraa isinii mara waan taate walumaanuu arguu teenya inshaallah tanaafuu gaabbalee kiyyaa fiidiyoo biraatti walitti nutti nagaannaa tura.